mu gihe isi yose ihanze igihugu cya Uganda kugira ngo bamenye ngo ninde uza kwegukana umwanya mukuru w'igihugu, ni Yoweri Kaguta Museveni usanzwe ari ku butegetsi mu myaka 41 ishize w'imyaka 81, cyangwa se ni Robert Kyagulanyi Ssentamu wamenyekanye nka Bobi Wine mu njyana ya pop mu gihugu cya Uganda, wo mu ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Kaguta Museveni. Aba ni nabo bakurikiranye matora y'umwaka 21, ndetse kandi binavugwa ko kuri inshuro uwitwa Robert Kyagulanyi Ssentamu afite amahirwe y'uko ashobora kugira amajwi arenze ayo yagize muri 2021. Mu buryo butunguranye, Perezidansi ya Repubulika y'u Rwanda yasohoye itangazo rikomeye cyane. Ni inkuru ikomeye cyane iturutse mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Village Urugwiro. Bibutsa ko aya ni amatora yavuzweho ibintu byinshi cyane mbere y'uko atangira kuba, ndetse mbere gato y'uko ajya kuba, leta ya Uganda yategetse ko habaho gufunga interineti kugira ngo hirindwe ko haba imyigaragambyo, hanyuma iyo internet ikaza gufasha abajya mu bikorwa by'imyigaragambyo kuba bazambya ibintu mu buryo bukomeye. Bamwe bati ni ubwoba bw'ishyaka riri ku butegetsi bw'uko hashobora kuba ibintu bidasanzwe nk'ibya 2021, abandi nabo bakabisobanura mu bundi buryo uko babyumva. Iri tangazo riturutse mu bya Perezida Paul Kagame rikaze ndigarukeho, ariko mbere gato yuko tuninjira neza nyirizina no muri aya makuru y'amatora mu gihugu cya Uganda, reka mbanze mbabwire ko mu yari makuru akomeye cyane atugeraho akomeje kugenda avugwa ubu tuvugana muri aka kanya, nuko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo twirwaneho yemeje ko imaze guhanura drone ya FARDC n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu mutwe wa twirwaneho wiyemeje kandi kurengera abanyekongo bo mu bwoko bw'abanyamurenge, wemeje ko kuwa 4 tariki ya 15 hanuye drone z'igisirikare ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Umuhuzabikorwa w'uriya mutwe Colonel Ndakize Kamasa Welcome yatangaje ko iriya drone bivugwa ko ariyo mu bwoko bwa CH4 yahanuriwe mu mirwano yarimo isakiranya ingabo zabo na FARDC ifatanyije n'ingabo z'u Burundi, abarwanyi ba Wazalendo na FDLR, n'imirwano yakurikiye ibitero by'uruhurirane ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya RDC ryagabye ahitwa Prezero ku birometero 10 mu burasirazuba bwa komine ya Minembwe muri teritwari ya Fizi. Hanyuma twirwaneho ivuga ko ibyo bitero byatewe n'ikwirakwizwa rinini cyane ry'ingabo z'u Burundi muri kariya karere. Yavuze kandi ko izo ngabo zagabye ibitero birimo ibyo ku butaka ndetse n'iby'indege zitagira pilote drone, bikaba kandi byari bigamije kwibasira ku bushake abaturage b'abasivili mu midugudu ya Rwincakuku ndetse no mu nkengero zayo. Colonel Ndakize Welcome yavuze ko ingabo za leta zikigabye ibyo bitero kandi abarwanyi batwirwaneho bahise batabara mu rwego rwo kurinda abaturage, binarangira kandi banahanuye iyo drone ya FARDC ya CH4. Yagize ati mu guhangana n'ibyo bitero, imitwe y'ingabo za MRDP twirwanaho yese kandi tabara igamije kurinda abasivili, irasa drone y'umwanzi yarimo irasa ku bice bituwe cyane abaturage, isubiza inyuma igitero cya karabutaka, isenya kandi ibirindiro by'umwanzi kandi ifata ibice by'ingenzi birimo n'umusozi wa Baruta wari umaze igihe kandi ukoreshwa nk'ibirindiro bya kurasa ku bice bituwe n'abasivili. MRDP twirwaneho nyuma yo guha kandi isomo ingabo bari bahanganye, yashimangiye ko itazigera na rimwe kandi ihanganira ihohoterwa rikorerwa abasivili b'abanyamurenge rikorwa n'ingabo za FARDC z'u Burundi, imitwe ya Wazalendo na FDLR, cyane cyane irishingiye ku migambi yo kurimbura ubwoko bw'abanyamurenge. Yateguje kandi ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bazifasha ku rugamba ko igihe kizagera bakishyura ibitero bigambiriwe kubagaba ku banyamurenge. Uyu mutwe kandi wunzemo ko uzakomeza gusohoza inshingano zawo zo kurinda abasivili n'imitungo yabo ihohoterwa rifite isura ya jenoside. Mbere gato yuko twinjira kuri iryo tangazo riturutse mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, reka mbabwire ko andi makuru akomeza kugenda avuga yuko uwahoze ari perezida wa Korea y'Epfo yakatiwe imyaka igera kuri 5 y'igifungo. Yoon Suk Yeol wahoze ari perezida wa Korea y'Epfo wakuwe ku mirimo ye nyuma yo gutangaza ibi bidasanzwe bya gisirikare mu gihugu mu Ukuboza 2024, yahamijwe ibyaha byinshi cyane ashinjwa kuri wa gatanu tariki ya 16 Mutarama 2026 urukiko rwamuhanishije igifungo cy'imyaka 5. Icyemezo cy'urukiko kuri wa gatanu kandi nicyo cya mbere muri byinshi bifitanye isano no gushyira igihugu mu bihe nk'iby'intambara gutunguranye kwamaze amasaha 6 gusa, kubera ko inteko ishinga amategeko ya Korea y'Epfo harimo n'abayoboke b'ishyaka rye batoye kubihagarika. Uwahoze ari perezida Yoon yahamijwe ibihe byaha. Yoon kugeza ubu amaze guhamwa n'ibyaha
byo kudakurikiza inzira ikwiye mbere yo gutangaza ibihe bidasanzwe by'intambara, guhimba inyandiko zijyanye n'uko gutangaza ibihe bidasanzwe, kwangiza ibimenyetso by'inshinjacyaha mu guhanagura amakuru yari kuri telefone ye, kubuza abayobozi gushyira mu bikorwa icyemezo cyo guta muri yombi izindi manza zitandukanye, kandi zizasuzuma ibindi birego birimo icyaha cyo gutegura umugambi wo kwigomeka. Abashinjacyaha kandi bagendeyeho basaba ko Yoon yakatirwa urwo gupfa. Biteganyijwe ko icyemezo kuri iki kirego kizatangwa muri Gashyantare mu kwezi kwa kabiri, ejo bundi vuba ngaha. Hanyuma rero mbere gato yuko tujya kuri iyo nkuru ikomeza kugenda ivugwa, reka mbabwire ko andi makuru avuga yuko M23 yashyize Uvira mu maboko y'umuryango mpuzamahanga. Umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo washyize umujyi wa Uvira wo mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo mu maboko y'umuryango mpuzamahanga kugira ngo abe ari wo urinda. Iki ni icyemezo kigaragarira kandi mu ibaruwa muzabikorwa AFC Corneille Nangaa yandikiye umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres. Muri iyo baruwa yo kuwa kane tariki ya 15 Mutarama 2026, Corneille Nangaa yavuze ko kiriya cyemezo gishingira ku ngingo zirimo icyemezo cyo kuvana ingabo muri Uvira AFC 23 yafashe kwa 15 Ukuboza 25, ndetse n'ibaruwa kwa 12 Mutarama 2026 yandikiye intumwa y'umunyamabanga mukuru wa Loni muri RDC isaba ko MONUSCO yajya kurinda abaturage bo muri uriya mujyi nk'uko biri mu nshingano zayo. Yakomeje agira ati dushyigikiwe n'inyota ihoraho yo gukuraho urujijo urwo ari rwo rwose ku bijyanye n'ubunyangamugayo bwacu, ku kwiyemeza ati by'ukuri kubahiriza agahenge kariho, ndetse no ku bushake bwacu bukomeye bwo gushakira umuti w'amahoro ndetse umbwirwaruhame. Ati ikibazo kiriho umuryango wacu wa M23 wafashe icyemezo uyu munsi cyo gushyira ku mugaragaro umujyi wa Uvira mu nshingano zuzuye z'umuryango mpuzamahanga Alliance Fleuve Congo M23, kandi ikaba ivuga ko yahise ivana muri Uvira itsinda ry'ingabo zayo zari zaragiye muri uriya mujyi wa Uvira mu rwego rwo kugenzura ndetse no gutegura ibikorwa byo gushyigikira ndetse no kwakira muri uriya mujyi ingabo zidafite aho zibogamiye. Yunzemo ati guhera ubu inshingano zo kurinda abaturage, kubungabunga amahoro ndetse no kurinda umutekano w'abatuye Uvira bose nta vangura iryo ari ryo yose ziri ku mutwe w'umuryango mpuzamahanga mu rwego rw'inshingano zawo n'ibyo wiyemeje. M23 cyakora yaburiye amahanga ko ingabo z'u Burundi FDLR barwanya bazarendo n'amacanshuro bashyigikiye FARDC bateje ikibazo gikomeye cyane Uvira kuko batari mu masezerano yari yose akomoka ku nzira y'amahoro. Yavuze ko kuba rero ziriya mpande ziriho ndetse bikorwa byazo bikaba bigira ingaruka mbi zikomeye kandi zihuse atari ku baturage baba civil gusa, ahubwo no ku nzira y'amahoro irimo gukorwa no ku mutwe no ku mutekano w'akarere kose muri rusange. M23 yaboneyeho kandi gusaba umuryango mpuzamahanga kubahiriza byuzuye inshingano zawo kandi ukihutira kohereza ingabo zidafite aho zibogamiye mu mujyi wa Uvira kugira ngo wirinde ko uyu mujyi wakongera kandi gusubira mu kajagari, gusenyuka ndetse no mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi. Yunzemo ko icyemezo cyafashe kiri mu murongo w'ubushake bwayo bugaragara bwo kurengera abasivili, gushimangira agahenge no gushyiraho ibisabwa byose biganisha ku mahoro arambye ashingiye ku biganiro ndetse no kubahiriza amasezerano mpuzamahanga n'amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwamuntu. Tariki ya 9 Ukuboza nibwo M23 yari yafashe Uvira nyuma yo kwirukanamo ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo Kinshasa. Ikaze rero muri amakuru yacu ku buryo burambuye ku itangazo navugaga ryaturutse mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Perezida Paul Kagame yakira impapuro zemerera abambasaderi babiri bashya guhagararira ibihugu byabo mu Rwanda, bahuriza ku gukomeza kandi guteza imbere ishoramari mu Rwanda. Ni impapuro umukuru w'igihugu kandi yakiriye kuri 14 Mutarama 2025, harimo izo ambasaderi wa Qatar mu Rwanda Mansour Al Fahid Al Shahwani Al Hadri ndetse na Kazuya Nakajo w'Ubuyapani. Ambasaderi Mansour Al Faji Al Hashwin Al Hadri asimbuye uwitwa Misfer bin Faisal Al Shahwani witabye Imana ku itariki ya 19 Nyakanga 2024. Misfer yarahagarariye Qatar mu Rwanda kuva 2021 ubwo iki gihugu cyo mu burasirazuba bwo hagati cyafunguraga ambasade Kigali. Ni mu gihe Kazuya Nakajo we asimbuye uwitwa Isao Fukushima watangiye inshingano 23, asimbuye Masahiro Imai wahawe inshingano zo guhagararira Ubuyapani mu Rwanda muri 19. Umubano w'u Rwanda na Qatar uramye, ibihugu byombi kandi bifatanya mu nzego zitandukanye nk'igisirikare, ishoramari, ubukerarugendo n'ubwikorezi. Bifitanye imikoranire mu bijyanye n'ubwikorezi bwo mu kirere, aho biteganyijwe ko mu minsi iri imbere Qatar Airways izegukana imigabane 49% muri Rwanda. Uretse Rwanda ya Qatar inafite kandi imigabane ingana 60% umushinga w'ikibuga cy'indege gishya cya Kigali kiri Bugesera. Biteganyijwe ko imirimo yo kubaka iki kibuga cy'indege izarangira 27. Icyiciro cya mbere ni cyuzura kandi kizaba gifite ubushobozi bwo kwakira abagenzi miliyoni 7 ku mwaka.
naho icyiciro cya kabiri kikazuzamo 32, aho kizaba kandi gishobora kandi kwakira abantu miliyoni 14 ku mwaka. Ambasaderi wa Qatar mu Rwanda Al Fahid Al Shahwani Al Hadri yashimangiye ko aje gukomeza kandi umubano warugeze ndetse akarushaho. Ati ndizera ko mu minsi iri imbere tuzabona iterambere mu nzego zitandukanye mu guteza imbere umubano w'ibihugu byombi, ndifuza kandi kwibanda ku muco. Yavuze ko mbere ya byose azashyira imbaraga mu gutuma abaturage b'ibihugu byombi bashyikirana no gusoza imishinga bashoyemo imari mu bihe byashize. Ati ubu twashoye imari mu kibuga cy'indege gishya, twashoye imari kandi mu bwikorezi bwo mu kirere, ibi bizaba umusingi w'ishoramari iri imbere. Kazuya Nakaji uhagarariye Ubuyapani mu Rwanda yavuze ko agiye kubakira ku mubano usanzwe uhamye w'u Rwanda n'igihugu cye umaze hafi imyaka 63. Ibihugu byombi bifatanya mu nzego zitandukanye zirimo ubucuruzi n'ishoramari, uburezi, ubukerarugendo, ubwikorezi ndetse n'umubano ushingiye ku nama. Ubuyapani kandi bufatanya n'u Rwanda nko kugeza ku baturage amazi meza, kongera umusaruro w'ubuhinzi, guteza imbere ubwikorezi, ibijyanye no kubona ingufu zihendutse, kurwanya imirire mibi, guteza imbere uburezi ndetse n'ibindi. Imishinga ya vuba kandi irimo amasezerano ibihugu byombi byasinyanye, aho Ubuyapani bwahaye u Rwanda inguzanyo yarenga miliyari 14 z'amayani azifashishwa mu guteza imbere uburezi, akazishyurwa ku nyungu nto ndetse no mu gihe kirekire. Ni ubwa mbere iki gihugu cyari gitanze inguzanyo ingana icyo mu gufasha u Rwanda kwimakaza ireme ry'uburezi ndetse ntawe uhejwe. Uretse iyo nguzanyo kandi Ubuyapani birutse gutera inkunga iyubakwa ry'umuyoboro munini cyane mu Rwanda ukura amazi mu ruganda rwa Nzove ukayajyana mu kigega cya Ntora kiri ku Gisozi, aho asaranganywa ibice bitandukanye by'umujyi wa Kigali no hanze yawo. Ni umuyoboro wuzuye utwaye miliyoni 20 z'amadolari Amerika arenga miliyari 25 z'amafaranga y'u Rwanda, ukaba kandi inkunga nini cyane Ubuyapani bwari butanze mu bijyanye no kugeza amazi meza ku baturarwanda kuva ibihugu byombi kandi byatangira gufatanya mu mishinga itandukanye. Ambasaderi Kazuya Nakajo yavuze ko nta kubisa kuba yashyikirije Perezida Kagame impapuro zimwemerera guhagararira igihugu cye mu Rwanda. Ati nzakora ibishoboka byose kugira ngo twagure umubano uri hagati y'Ubuyapani n'u Rwanda mu nzego zitandukanye zirimo ubukungu, uburezi, ubucuruzi, umuco ndetse no gusangira ubunararibonye ku baturage. Ambasaderi Kazuya Nakajo yashimiye ubuyobozi bwa Perezida Kagame bwashyizeho politike zorohereza abantu mu nzego zitandukanye nk'ubukungu, ubucuruzi no korohereza abashoramari cyangwa se bashoramo imari. Ati nicyo gihugu cya mbere kuri uyu mugabane mu gutuma ibyo biba. Ati nzagerageza kandi gushishikariza Abayapani benshi cyane kuza mu gihugu cy'u Rwanda. Reka tuvuge ngo ikaze bazaze mu gihugu cy'u Rwanda bashora imari ya mu Rwanda, Abanyarwanda bibonere akazi, bibonere imirimo. Hanyuma mu yandi makuru reka mbabwire ko bariya mu gihugu cya Uganda, Komisiyo y'Igihugu y'Amatora muri Uganda yatangaje ko mu majwi y'agateganyo y'ibyavuye mu matora ya Perezida Yoweri Kaguta Museveni ariwe uri imbere, agakurikirwa na Robert Kyagulanyi uzwi nka Bobi Wine. Amajwi y'agateganyo y'ibyavuye mu matora muri Uganda atangiye kandi gutangazwa mu ijoro ryo kuri wa kane ku munsi nyirizina amatora yabayeho. Museveni afite amajwi 37.7%, Robert Kyagulanyi akagira 33%. Kugeza ubu Museveni kandi yatowe n'abantu 12,232, mu gihe kandi Bobi Wine yatowe n'abantu 7,753. Amajwi yose amaze kubarwa ni 23,496. Kugeza mu ijoro ryo kwa kane amajwi yari amaze kandi kwarurwa niyo ku biro by'itorero 33, bivuze ko yari 1% by'amajwi yose. Biteganyijwe ko mu gitondo kandi cyo kuri wa gatatu aribwo kandi hatangazwa amakuru mashya kuri amatora, aho binagaragaza ko Museveni akomeje undi kwandikira uwitwa Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine wamenyekanye mu njyana ya pop muziki muri iki gihugu cya Uganda. Amakuru ayandi angera mu buryo bwinshi make kugira ngo twihute tugaruke ku nkuru ivugwa kuri aya matora mu gihugu cya Uganda. Babwire ko Jamaica yakira ingabo z'u Rwanda zizayifasha gusana ibyangijwe ndetse n'ibiza. Guverinoma Jamaica yakira itsinda ry'abasirikare bashinzwe ubwubatsi bo mu ngabo z'u Rwanda ryoherejweyo gufasha mu bikorwa byo gusana ndetse no gusubiza ku murongo ibikorwa remezo byangijwe n'ibiza. Umuhango wo kwakira iri tsinda wabereye ku cyicaro gikuru cy'ishuri gikuru rya gisirikare i Kingston kwa 15 Mutarama 2026, uyoborwa na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubucuruzi mpuzamahanga wa Jamaica witwa Senator Kamina Johnson Smith. Senator Johnson Smith yashimiye guverinoma y'u Rwanda by'umwihariko Perezida Paul Kagame n'abaturage b'u Rwanda kubwo kohereza iri tsinda ry'abasirikare bazakora imirimo y'ubwubatsi. Yavuze ko ubunararibonye bwabo buzatanga umusanzu ukomeye cyane mu bikorwa bya Jamaica byo kwibaka mu rwego rwo guhangana n'ingaruka z'ibiza. Yashimye kandi ubufatanye n'ubuvandimwe bw'u Rwanda mu guhangana n'ingaruka zigenda ziyongera kandi zibiza bishingiye ku mihindagurikire y'ikirere. Colonel Claude Bizimungu
wavuze mu izina ry'ingabo z'u Rwanda yagaragaje ko u Rwanda rwifatanyije na guverinoma n'abaturage ba Jamaica. Yatanze kandi ubutumwa buturutse ku buyobozi bwa RDF ashimangira ko u Rwanda rwiyemeje gukomeza kuba hafi ya Jamaica mu rugendo rwayo rwo kwibaka ndetse no gusana ibyangijwe n'ibiza. Colonel Bizimungu yashimangiye ko kohereza iri tsinda bigaragara cyane icyerekezo cyagutse cy'u Rwanda mu bufatanye mpuzamahanga no mu bikorwa by'ubutabazi. Agaragaza ubunararibonye bwa RDF mu bijyanye no kubaka ndetse n'ibikorwa bigamije kandi gufasha abaturage. Umuyobozi w'itsinda ry'abasirikare ba RDF bagiye gutanga ubufasha mu kubaka, Colonel Moses Kayigamba, nawe yagaragaje ko itsinda ayoboye rizakorana n'ingabo za Jamaica n'izindi nzego za leta mu bikorwa byo gusana ndetse no gusubiza ku murongo ibyangijwe mu rwego rw'amasezerano y'ubufatanye ari hagati y'ibihugu byombi. Yongeye ko kohereza iri tsinda biri mu murongo w'icyerekezo ndetse n'icyemezo cyiza Perezida Paul Kagame yafashe cyo gufatanya na Repubulika ya Jamaica cyatangajwe mu ruzinduko rwe yagiriye muri icyo gihugu muri Mata 2022. Menya makuru mu buryo bw'incamake kugira ngo tujye ku nkuru yacu ivugwa mu gihugu cya Uganda kubyerekeye n'ibikomeje kugenda biva mu matora. Ariko mabwire ko ambasade ya Amerika muri Afurika y'Epfo yatangaje ko kuba minisitiri w'ingabo n'abayobozi b'ingabo z'iki gihugu bemereye abasirikare ba Iran gukorera imyitozo mu mazi y'iki gihugu, bigaragaza ko bifatanyije n'ubutegetsi bwa Iran bumaze igihe bujujubya abaturage babwo. Ubutumwa bwashyizwe ku mbuga nkoranyambaga za ambasade ya Amerika muri Afurika y'Epfo bugaragaza ko bakiriye impuruza y'uko minisitiri w'ingabo ndetse z'igihugu barenze ku iteka rijyanye no gukumira Iran mu bikorwa bya gisirikare byo mu mazi. Amerika ivuga ko Iran ari umwe mu baterankunga b'ibikorwa by'iterabwoba, bityo kuyemerera urubuga rwo gukora imyitozo ya gisirikare yo mu mazi bishyira mu kaga umutekano w'akarere. Iti by'umwihariko ntibyumvikana ukuntu Afurika y'Epfo yahaye ikaze inzego z'umutekano za Iran mu gihe zirasa, zifunga ndetse zica urubozo abanya-Iran bari mu bikorwa byo guharanira amahoro. Abanyafurika y'Epfo ati barwaniye Afurika y'Epfo ntiyakwigisha isi ubutabera kandi ishyikiranye na Iran. Amerika yahamije ko kuba Afurika y'Epfo rero yemereye ingabo za Iran kwitoreza mu mazi yayo cyangwa se kugiterana yewe ndetse no kwerekana ko bizafatanya na leta si ukurenga umurongo gusa, ni uguhitamo kujya ku ruhande rumwe n'ubutegetsi bwica abaturage babwo kandi ni ukwinjira mu bikorwa by'iterabwoba. Abanyarwanda bamaze igihe kandi mu myigaragambyo bamagana izamuka rikabije ry'ibiciro ndetse no gutakaza agaciro ku ifaranga ryabo. Mbere makuru akomeje kugenda avugwa, reka mbabwire ko andi makuru aravuga yuko uyu mugabo yitwa Pahlavi ukomoka ibwami yitezwemo umucunguzi wa Iran, igikomangoma cya Iran, akaba kandi umwana wa Mohamed Reza Pahlavi wabaye umwami w'iki gihugu cyo mu burengerazuba bw'isi imyaka 38 kugeza mu mwaka w'1979. Niwe usahanzwe amaso umucunguzi wa Iran bazahajwe n'ubukene. Iran ikaba igiye kandi kumara amezi agera kuri 3 ihanganye n'ibibazo by'imyigaragambyo yatangiye igamije kwamagana izamuka ry'ibiciro, ubu ikaba kandi iri kweguza abayobozi bakomeye. Abarenga 2,000 kandi bamaze kuyigwamo. Leta z'Ubumwe za Amerika zavuze ko ibintu nibikomeza kandi kuba bibi izabatabara no kuvuga izatabara abanya-Iran. Ubuyobozi bw'iki gihugu bwo buvuga ko Amerika na Israel ari byo biri inyuma y'ibibazo. Buvuga ko Amerika kandi nitera ibitero kuri Iran, iki gihugu kandi kigendera ku matwara y'idini ya Islam nacyo kizihimura ku nyungu zabo. Ubu bigezaho abigaragambya kandi batangiye gutekereza Reza Pahlavi umaze hafi imyaka 40 aba mu buhungiro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bagaragaza ko ari we muyobozi ubakwiriye. Reza Pahlavi nawe kandi yakomeje kumvikana asaba ko ubutegetsi muri Iran bwahinduka, ibituma akomeza kandi kwigwizaho abamushyigikiye. Benshi bati harakabaho ingoma ya cyame, uru n'urugamba rwa nyuma, Pahlavi azagaruka. Reza Pahlavi yibona kandi nk'umucunguzi abanya-Iran bakeneye ngo bigobotora ingoma y'amatwara ashingiye ku idini ya Islam. Yakunze kugenera ubutumwa abigaragambya ari muri Amerika aho atuye. Mu butumwa bw'amashusho kandi buhoraho yakunze gusaba abigaragambya gushyiramo imbaraga ntibarambirwe kuko inshinzi iri bugufi. Nabo kandi barasizoye batangira no kuvuga ibijyanye n'amagambo arimo umugambanyi akwiriye gupfa. Ati bahamagara Pahlavi bati igikomangoma Iran iriteguye, turagutegereje. Uko bamurimbira, Pahlavi nawe rero yakunze kandi kugaragara mu bitangazamakuru bya Amerika asaba Donald Trump gutabara abigaragambya. Kwa 13 Mutarama, Trump yasabye abigaragambya gufata ibigo bya leta, anasaba ko ubufasha buri bugufi. Bivugwa ko n'intumwa ya Trump Steve Witkoff yahuye na Pahlavi baganira kuri iki kibazo. Pahlavi kandi kenshi yasabye ingabo ze n'abashinzwe umutekano wa leta gushyigikira imyigaragambyo. Mu mashusho yasohotse tariki ya 11 Mutarama yahagaze imbere y'ibendera rya kera rya Iran ryari rifite ikimenyetso cy'intare n'izuba,
asaba ashyigikiye leta ya Iran rero guhagarika gukurikiza amabwiriza. Ati bakozi b'inzego za leta kimwe n'abasirikare bashinzwe umutekano mufite amahitamo, mushyigikire abaturage, mukomeze kandi kuba inshuti z'igihugu cyangwa se muhitemo gufatanya n'abica abaturage, ibintu muzabazwa igihe kirekire. Ibyo kugenda kandi kugenda k'ubuzima muri Iran byaturutse ku bintu byinshi cyane birimo ingaruka z'intambara y'iminsi 12 yayihuje na Israel, ibihano kandi byasubijweho na Loni kubera gahunda ya Iran y'ingufu za nucleaire n'ifaranga rya Iran ryataye agaciro. Ufite idolari ry'Amerika rimwe agahabwa miliyoni 1.4 by'amaliyari ya Iran. Leta yagabanyije inkundanganire ku bikomoka kuri petrol mu bitumizwa amahanga ndetse no ku nganda zikora ibicuruzwa bituma ibintu biba bibi. Mbere gato rero yuko twinjira kuri inkuru yacu ivugwa mu gihugu cya Uganda, reka mbabwire inkuru isa nk'itangaje. Ni mu gihugu cy'Ububiligi, umukecuru w'imyaka 92 umaze umwaka adatwara imodoka yandikiwe contravention. Umukecuru w'imyaka 92 mu Bubiligi uba mu kigo cy'abageze mu zabukuru yaciwe hazabu inshuro 2 kubera gutwara imodoka yiruka ku muvuduko uruta usabwa, nyamara kandi amaze umwaka n'igice yarahagaritse gutwara imodoka. Umukecuru witwa Fernanda van der Waal yaciwe amagero 126.84. Inzego zamuciye hazabo kandi rigaragaza ko ubwa mbere ari ku itariki ya 18 Ukuboza 2025 atwaye ageze ahitwa Farsienne yagenze ku muvuduko wa kilometero 80 mu isaha, mu gihe kandi abahanyura bagomba kugenda ku muvuduko wa kilometero 70 ku isaha. Ubwa kabiri bivuga ko hari ku 29 Ukuboza 2025 Bruxelles nabwo kandi yarengeje umuvuduko wagenwe. Fernanda van der Waal ati ubu sinyitwara imodoka none nibwo nshiwe ihazabu, ntabwo byumvikana. Mukecuru kandi yasavuga ko atazishyura amafaranga kuko ubu igihe agezemo adafite ubushobozi bwo kujya ahantu kure. 767 yanditse ko imodoka y'umukecuru iba mu rugo rw'umukobwa we ndetse itagikoreshwa n'ibiranga byose bikiriho, uko amakuru akomeza kugenda bivuga. Ikaze mu makuru yacu mu gihugu cya Uganda. Makuru aturukayo aravuga yuko mu bice bitandukanye by'umurwa mukuru wa Kampala amajwi akomeje kubarurwa. Biravuga ko muri miliyoni 5 z'abaturage batoye z'amajwi amaje kubarurwa mu gihugu cya Uganda. Biravuga ko uwitwa Bobi Wine cyangwa se Robert Kyagulanyi Ssentamu wamamaye nka Bobi Wine mu njyana pop muziki mu gihugu cya Uganda, akaba ariwe uri imbere n'amajwi agera kuri 55. Na makuru natwe ubwacu dukomeje kugenda tugenzura 5 kuri 5, ariko gusa icyitonderwa ndagira mbabwire ko aka ni agace Bobi Wine n'ubusanzwe asanzwe afitemo abamukurikira benshi cyane cyangwa se amushyigikiye benshi cyane, biganjemo urubyiruko n'ubundi rwakomeje kugenda rugaragaza ko rushyigikiye ko habaho impinduramatwara mu gihugu cya Uganda. Ariko andi makuru akavuga yuko mu bindi bice nanone bitandukanye byo mu ntara zitandukanye mu gihugu cya Uganda ahakomeje kugenda habarurwa amajwi atari yatangira gutangazwa bitewe nuko no kuyagenzura bigoye, bitewe hanini nuko leta yamaze gufunga ibijyanye na internet muri gihugu cya Uganda. Ariko nkuko n'undi byagenze mu mwaka wa 2021 Bobi Wine uyu nguyu yaje gusa nkaho yabonye amajwi menshi cyane mu mujyi wa Kampala, mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kampala hanini kwa ko higanjemo urubyiruko ariwo rwamutoye ku bwinshi cyane, ariko mu bice byinshi cyane byo mu cyaro bagiye bitorera muze Yoweri Kaguta Museveni ubu ngubu afite imyaka igera kuri 81. N'ubundi no kuvuga ngo turacyakomeza gukurikirana 5 kuri 5 tuze kumenya ngo ese niki gikomeza kugenda kiva mu ibarura ry'amajwi mu matora muri iki gihugu cya Uganda, nkuko abantu benshi cyane babitegerezanyije amatsiko. Hagati aho mbabwira ko Perezida Museveni yatoreye ku ishuri ribanza rya Kalo mu burengerazuba bwa Uganda. Nyuma yaho kandi yabwiye abanyamakuru ko yatoye perezida n'abagize inteko ishinga amategeko. Yakomeje avuga ko yizeye ko agomba gutsinda akabona nibura amajwi 80% mu gihe nta bikorwa byo kwiba amajwi bibayeho, ndetse anavuga ko bidashoboka ko Bobi Wine yamuhigika. Uyu mugabo yiyamamaje avuga ko afite intero yo gusigasira ibyagezweho kandi agaharanira ko igihugu gikomeza guteka